Новы год. У вялікім тэатры оперы і балету рыхтуюцца да балю. Баль гэты назвалі еўрапейскім. Згодна са сцэнаром, Еўропа выглядала вось так, па-бутафорску. Але зразумець гэта можна. Апошні еўрапейскі баль у Менску адбыўся гадоў каля 100 таму. Баль 2010 меў сэнс таксама і палітычны. Згодна са сцэнаром, пачыналася эпоха лібералізму. Еўропу запрасілі на наш еўрапейскі баль, дэмакратычны. Амбасадары заходніх краінаў ад'язджалі з Беларусі. За наше быстрое возвращение. Нехта назваў гэта масавай акцыяй пратэсту амбасадараў. 22 красавіка амбасадарам прапанавалі пакінуць іхныя рэзідэнцыі ў пасёлке Дразды каля Менску. 22 чэрвеня яны пакідалі краіну. Так пачыналася халодная вайна з Захадам. У савецкія часы пасёлак Дразды быў рэжымным аб'ектам. Тут панавала вышэйшая камуністычная наменклатура. На пачатку 90-х у Драздах з'явілася новая эліта, а побач з ёй рэзідэнцыі амбасадараў 22 краінаў. У 1994 годзе рэзідэнцыю ў Драздах заняў першы прэзідэнт Беларусі. Дарэчы, па суседству з амерыканскім амбасадарам. Найбольш драматычная фаза канфлікту пачыналася тут. Джесіка, малодшая дачка амерыканскага амбасадара, амаль у шоку. Усё адбылося так нечакана. У гэты дзень упраўленне справамі прэзідэнта пачало блакаду рэзідэнцыі амерыканскага дыпламата. Заварыць браму не атрымалася. Сям'я амбасадара Спекхарда адбіла атаку. Канфлікт пачаўся ў красавіку. Амбасадарам паведамілі аб неабходнасці з'ехаць з рэзідэнцыяў, таму што гэтым будынкам пагражала катастрофа. Трубы могуць прарвацца, фекаліі паплывуць, і дах з'едзе. 17 чэрвеня прэзідэнт аб'явіў пасёлак сваёй уласнай рэзідэнцыяй, а амбасадары ў іхных катэджах сталі персонамі нон-грата. Брытанскі амбасадар спадарыня Пірс умела не толькі трымаць удар, але і захоўваць годнасць. Як прафесійны дыпламат, яна была лаканічна. Вядзём перамовы, шукаем кампраміс. Усё нагадывала хроніку ваенных падзеяў. Тым больш, што рэпарцёраў хапала. 17 чэрвеня Дразды былі аб'яўленыя рэзідэнцыяй прэзідэнта. 19 чэрвеня ў катэджах амбасадараў былі адключаныя тэлефоны, вада, электрычнасць. Энн Спекхард, жонка амбасадара США, рэжым ігнаравала. Это надо делать как-то цивилизованно, с каждым отдельно. И нельзя поступать с представителями государства так, как овечек выгнать стадом и устанавливать какие-то ультиматумы до такого-то дня, до такого-то часа. Это абсолютно неприемлемо. Это задевает уже достоинство наших стран. Комплекс Дрозды – это резиденция главы государства, чтобы вы знали. Один только вопрос. Вот, да? А где вы ночуете теперь? Уже в Дроздах или в другом месте? А я все еще живу в Дроздах. А ведь нет воды, света. У меня есть запасы воды. У меня есть генератор. Значит, что когда я живу там, у меня есть свет. Сегодня уже с сотрудниками мы сняли французский флаг. 20 чэрвеня дзяржавы Еўразвязу адклікаюць сваіх амбасадараў. Я не припомню, что были какие-то прецеденты с таким массовым отъездом послов. Возможно, в случае объявления войны вот такое происходит. Это была спроба обозначить межы самаўладдзя, самаўпраўства ў адносінах са знешнім светам. Будуць трываць, не будуць трываць. Але тады была добрая база, танныя энерганосьбіты. Это правда. На лётном поле аэропорта Минск-2
где приземлился самолет президента, состоялась торжественная церемония встречи высокого гостя. У трапа самолета президента Соединенных Штатов Америки и его супругу встречали председатель Верховного Совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич с супругой. Белорусский антиамериканизм на высшем уровне – это чистое няводство, чистейшее. И больше за то, это ганебная политика у адносінах до становления белорусской державы. Вы меня пробачьте, нельга не улічваць позицию Америки, якой бы вы краиной не были. Так само, як нельга не улічваць позицию России, Китая, але Америка – это тыя прыярытэты, якія абавязкова трэба улічваць. Это один з галоўных прыярытэтаў. І калі дазволіць сабе поступить так с американской амбассадой, как поступили у нас, это показать, что ты не ценишь Беларусь. Генеральная линия, она сохранялась. То есть мы подали заявку на вступление в Совет Европы, давно причем. Наши депутаты Верховного Совета 12-го созыва, они участвовали как специально приглашенные. Мы подписали соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Евросоюзом. Не обрубалась та линия, которая была намечена. Но вот она начала, видимо, обрубаться с разоруженческих договоров. Вот, видимо, в этот момент начала меняться внешняя политика Лукашенко, подходы к этой политике, и он стал действительно конструировать свой режим, который мы сегодня имеем. Мы проводим свою политику, мы знаем, что нам никто не поможет просто так. А поднимать руки вверх и идти, ползать на коленях перед США, Германией или другими государствами я не намерен. Бывшие советские республики все увереннее заявляют о своей независимости и самостоятельности активностью на дипломатическом поприще. Сегодня мы присутствуем на торжественном открытии нового здания посольства Беларуси. Мне было легче. Я уже, як бы сказать, коли так можно сказать, вот ту элиту кіроўную ведаў, будучи старшынём комиссии по замежных справах. Я ведаў старшыню комиссии по замежных справах Германии. Я уже сустракаўся с партыйными лидерами и прымаў у сябе ў Верховным Совете, и сам ездил, и я уже не пришел на пустое место. На пачатку 90-х курс быў вызначаны. Нямецчына стала першай заходняй краінай, дзе з'явілася амбасада Беларусі, а Пётр Садоўскі – першым беларускім амбасадарам на захадзе. Шляху ў минулае, здавалася, не было. У гэтым не сумняваўся і міністр замежных справаў Пётр Краўчанка. Я думаю, что после 2005 года Беларусь интегрируется в Западноевропейский Союз и признает основные ценности Маастрихтского договора. Я в этом абсолютно убежден. Калі паглядзець зверху, з вышыні птушынага палёта на структуру наших знешніх адносін, нікуды не дзенешся. І Европа придет до нас, и мы придем до Европы. Мы просто повязаны. Якая уже есть такое слово аўтаркія ці аўтаркія, яно ж не жыццяздольнае. Так что з аднаго боку и на жаль, и на шчасце, это асобная тема, глобализация, кожны патрэбны кожны. В итоге конфликту с Захадом у 96-м годзе Еўразвяз і ЗША не прызналі вынікі рэферэндуму і ягоныя наступствы. Лукашенко атрымаў амаль неабмежаваныя паўнамоцтвы дзякуючы падтрымцы Масквы. Фактычна быў ліквідаваны дэмакратычна абраны Верховны Совет. Депутат парламента профессор Богданкевич. Это покупка дешевая голосов избирателей. Это обман самый прямой, который идет народа белорусского. 96-й год. Площадь Незалежности. Накануне референдума, начиная с лета, наверное, никакие осторожные рекомендации министра иностранных дел о том, что разрыв отношений с Западом ударит по Беларуси достаточно серьезно, не воспринимались уже. Как их не пытались мы упаковать так более-менее, просто не воспринимались. У 96-м годзе ўсё вырашалі сіла ды інтрыгі. Тады гэта адбылося ўпершы, але не ў апошні раз. Апазіцыя трапіла ў чорны спіс. І гэта не метафора.
Напрыканцы году апазіцыйныя дэпутаты Вярхоўнага Савету сталі невыязнымі. Іх пазбавілі дыпламатычных пашпартоў. Список, который направлен, опять же, на деление депутатов на белых и черных, продолжение давления на депутатов с тем, чтобы они изменили свои взгляды, изменили свое отношение к тому, что происходит в Беларуси. Пасля рэферэндуму супрацьстаянне ў грамадстве нарастала. За кратамі дэпутаты, журналісты, дзелавыя людзі. Пачалося абвастрэнне адносінаў з заходнімі дэмакратыямі. Іх абвінавачвалі ў падтрымцу апазіцыі ў фінансаванні змоваў. Ту программу, которую получили вы, как ведущий передачи «Резонанс», она является, пожалуй, малой толикой общей программы, которая подготовлена оппозицией для свержения существующей власти Республики Беларусь. Лето 98-го году было кульмінацыяй канфлікту. 20 чэрвеня амбасадары Еўразвязу паведамілі о сваім намеры пакінуць Беларусь. Пра гэта заявіў дуаен дыпламатычнага корпуса ў Беларусі амбасадар Болгарии Марко Ганчев. Все послы европейских стран, членов Европейского Союза, также и американский посол, в понедельник уезжают. А тым часам Александр Лукашенко сустракаўся з выканаўчым сакратаром СНД Барысам Беразоўскім. Акрамя дзелавых і асабістых адносінаў гучала і тэма дыпламатычнага канфлікту. Тема горячая. Я как раз, пользуясь случаем и встречей, позже Борис Абрамович рассказал о ситуации, которая возникла в последнее время с иностранными дипломатами. И мы как раз только что обменивались мнениями на сей счет. И вообще я должен сказать, что меня это в какой-то степени поражает. И меня удивляет, что обычная бытовая проблема выносится на высокий политический уровень. Значит, видимо, кому-то это нужно. Let my people go. Oppressed so hard they could not stand. Let my people go. So the Lord said, go down. Go down. Moses. Way down in Egypt land. Tell old Pharaohs to let my people go. Let my people go. На 26 чэрвеня быў запланаваны візіт Лукашэнкі на эканамічны форум у Кран-Монтана. На захадзе яшчэ кіпелі жарсці вакол Дроздоў, але прэзідэнт візит не адмяніў. Пусть консультируются, но знаю, что обратный въезд в нашу страну с нашего согласия. Мы еще посмотрим, почему это произошло. И кто позволил эти демарши в стране предпринимать представителям тех государств, которые себя считают супердемократическими. Працяг канфлікту з заходнімі краінамі быў непазбежны. Аднак афіцыйны Менск да апошняга моманту рабіў выгляд, што нічога не адбылося. Са стэнаграмы эканамічнага форуму ў Кран-Монтана. Старшыня, ці няма ў вас уражання, што вы выглядаеце недарэчна, калі абражаеце ЗША і еўрапейскую супольнасць з мэтай пашырыць сваю рэзідэнцыю? Реакцию Лукашенки можно было спрогнозовать. Надо танками растоптать парламент, расстрелять его, наверное. Тогда вы принимаете в Совет Европы. Но в Беларуси парламент никто не расстреливал, не разгонял.
Что такое стать членом Рады Европы? Это значит не просто там некую процедуру пройти. Это значит по розных накірунках будовать свое жыццё так, каб яно адпавядала жыццю, принципам той же самой Европы. У нас усё ишло до гэтага. Я думаю, изначально присутствовало полное непонимание, что такое Запад, оно и присутствует и до сих пор. То есть вот Лукашенко учился единовластию, но не учился отношениям с другими государствами. У кран-Монтана Лукашенко ляснуў дзвярыма, з'ехаў датэрмінова. Абодва бакі на кампраміс не ішлі. Захад распачаў санкцыі, улады ўзмацнілі рыторыку і ціск на апазіцыю. Одним словом, зверинец лучше не скажешь. Но это и хорошо, что наши люди, руководители предприятий, увидели эту демократию, увидели тех людей, на которых зиждется эта демократия. Адданы прэзідэнту электарат адрэагаваў на міжнародныя канфлікты як заўсёды. Мы ж з такой прапаганды выраслі. Вот мне 70 гадоў будзе там по пашпарту праз 2 месяцы. Я ж перажыў, я памятаю, як паміраў Сталін. Плакали все, казали: «Во, Петька, — говорил мне сусед, — Сталин помер, теперь придут американцы и нас забьют». Ну не пустят они меня, ну куда там, в Германию, ну приеду лишний раз в Хойники. Тут мои люди, мои избиратели. Не было бы Дроздов, были бы какие-нибудь буслы или аисты, все равно что-то было. Естественно, Лукашенко им здесь неприемлем. Он не нравится им, поэтому шантаж, это давление, оно будет. Вядомай амерыканскай супермадэлі Сінді Кроуфорд пашанцавала яшчэ менш, чым заходнім амбасадарам. Набліжалася чарговая палітычная кампанія. Краіну вялі ў светлую будучыню. Захад ізноў перашкаджаў. И вообще, несмотря на то, что у нас пруд-пруди красавиц, работы для них хватает. И чтобы у Павлова не висели эти француженки с замыцканными лицами на каждом перекрестке, даже там, где президент ездит, повылешивали там неизвестно чего. Своих туда фотографируйте и пусть рекламируют часы нашего предприятия. А импортные часы пусть платят нашим девчатам. Айчынныя гадзіннікі былі так сабе. Але беларускія прыгажуні – брэнд. Таму конкурс прыгажосці – гэта не проста дэфіле даўганогіх дзяўчат, а адказная палітычная падзея. 2004 год. Наперадзе чарговы рэферэндум. Заходнія амбасадары з'ехалі самі. Супермадэль Сінді Кроуфорд, якая рэкламавала швейцарскія гадзіннікі Омега, адправілі на склад да лепшых часоў. А замест прыгажуні павесілі папярэджанне. Дарэчы, наконт гадзіннікаў і прыгажунь. Менскі гадзіннікавы завод набыла швейцарская фірма. Усё ж такі без Еўропы і еўрапейскіх брэндаў не абысціся. Злата Прага. Брэнд. Тут, як кажуць, і словы залішнія. Лепей прагуляемся па старой Празе пад вулічны Диксіленд. Адчуем сябе еўрапейцамі. Насамрэч. Швейк любил говорить, что чехи поэтому такие терпеливые и спокойный народ, что пьют много пива. Но видите ли, все-таки свершили бархатную революцию, строят демократию. Значит, не только в пиве дело, а здоровье. Он же быў удзельнікам аксамітавай рэвалюцыі. Лістапад 1989 году. 100 студэнтаў і сярод іх онджай выйшлі на Вацлаўскую плошчу ў Празе. Яны патрабавалі перамен. Іх збілі, кінулі за краты. Але праз некалькі дзён перамен запатрабавала ўся Чэхаславакія. Так адбылася аксамітавая рэвалюцыя. Без крыві, жорсткасці, помсты. Чэхія і Славакія з сацыялістычнага лагера вярнуліся ў еўрапейскі дом. Такая гісторыя. – 2010 пачаўся з еўрапейскага балю, хай бутафорскага, хай сваёй гадоўлі.
І ўсё ж здавалася, танга з еўразвязам гэта назаўжды. Я думаю, што ён, так сказать, стаіць у чаканні, апрануў смокінг і прыслухоўваецца, якую ж музыку заіграе аркестр. Ён яшчэ не выбраў, які гэта танец, так сказать. Танго с Европой, наверное, может состояться, но Европа демонстрировала свою терпимость, долго терпела, когда наступали сапогами на балетные туфли, да, то есть это сейчас и происходит. Визит президента Литвы. Танго с еўразвязом. Соседи, но также не только соседи. Мы хотим и помочь, и быть рядом с Белоруссией. Диалог, поразумение. На самой справе, конечно ж, под сердцем у нашего кіраўніцтва ёсць халадок, бо тыя тылы, якія яны ствараюць, яны трошки слізкія. Чавес сегодня есть, а завтра его может и не быть. Наше большое спасибо за то, что вы тоже так по-серьезному к нам отнеслись, что дали добро на подписание вот этих контрактов. Кастрычнік. Месяц шматвектарнай палітыкі. Танга з Еўропай – гэта тэхналогіі і грошы. Лацінаамерыканская танга – гэта нафта і экзатычны сацыялізм. Таму пытанне, куды танцуем далей? У нас няма бачання, няма ўсё ж такі нейкай дарожнай мапы сваёй, да чаго мы павінны прыйсці. Але вернемся ў 98 год. Амбасадары ад'язджалі вось так, пад шампанскае і тэлекамеры. Праз год яны вярталіся. Ціха, непрыкметна, без шампанскага і тэлекамер. Магчыма, прыйдзе час, і які-небудзь Вікілікс раскрое таямніцу ціхмянага вяртання амбасадараў. І мы даведаемся, як кажуць на крымінальным жаргоне, што іх проста кінулі. Меня больше всего возмущал факт, что некоторые представители дипкорпуса поселились в доме, который строил Андрей Климов, который в это время сидел в тюрьме по политическим мотивам. Это, конечно, был сигнал полной слабости тех стран, которые пошли на такое. Это был сигнал того, что здесь можно продолжать беспредел. З часу Шеля, міністр економіки Германії, принцип був сформулюваний так: «Annäherung durch Wandel», зближення праз зміни. Я зближаюся з Усходом, я на його впливаю, от дисиденти, ось там нешта ще, ну і зміняється країна. Зближэнне праз змены. Лістапад 2010 быў кульмінацыяй спадзяванняў на дэмакратычныя змены. Візіт міністраў замежных справаў Польшчы і Нямецчыны знакавы. Еўразвяз і Лукашенко пацвердзілі гатоўнасць да кампрамісаў. Нешта кшталту шлюбу па разліку. Саюз аўтакратыі і дэмакратыі. Сегодняшняя наша встреча активизирует наш диалог. И не только диалог, а материализует наши отношения. Мы хотим, чтобы вы были не просто соседом, но и хорошим партнером Европейского Союза. Политические возможности будут созданы для того, чтобы Беларусь также могла воспользоваться этим сотрудничеством.
Здесь я не сказал бы, что это игра, я сказал бы, что есть искреннее желание поверить Лукашенко. Я думаю, что действительно искренне есть надежды на то, что здесь будет что-то меняться, и не зря тот же Сикорский, министр иностранных дел Польши, сказал, что мы находимся на историческом перекрестке сегодня и можем поменять в лучшую сторону нашу жизнь и наши отношения с Европой. Вряд ли, будем говорить откровенно, в Лукашенко европейцы видят своего идеального партнера. Но если народ изберет того же Лукашенко, то европейцы же не дураки, они же прекрасно понимают, что есть такая страна в центре Европы, с которой надо иметь дело. Политика по попыткам изоляции Беларуси ничего не принесла. Они в этом сами признаются. Палітычная восень. Амаль што вясенняе надвор'е, чаканне пераменаў. Праз месяц выбары прэзідэнта. 9 альтэрнатыўных кандыдатаў сабралі ў агульнай колькасці амаль 1 000 000 подпісаў за сваё вылучэнне. Усё было незвычайна. Колькасць кандыдатаў, тэледэбаты, нават свабода слова. Насамрэч, гуляць дык гуляць. Сонца наша мара аб свабодзе вядзе нас па зямлі і па вадзе, як сонца, што ніколі не заходзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе. Гэтыя падзеі ўжо назвалі пасткай для дэмакратыі, ноччу без міласэрнасці. Яна пачалася са збіцця кандыдата ў прэзідэнты Владзіміра Някляева. Вода потребна? Хорошо, это мы не можем. Поверни руку, поверни вот так вот, чтобы... Это мы... Агентство Рейтер паведамляла лаканічна і без эмоцыяў. Паліцыя разагнала акцыю пратэсту ў цэнтры Менску. Вядомы сваёй жорсткай палітыкай Александр Лукашенко кіруе краінай 16 гадоў. Захад прапаноўваў Беларусі фінансавую дапамогу, калі выбары пройдуць свабодна і справядліва. Еўрапейскі баль пачынаўся ў вялікім тэатры, а завершыўся ў следчым ізалятары КДБ. СІЗА КДБ быў пабудаваны ў 30-е гады і меў назву «Амерыканка». Першую турму такога тыпу пабудавалі ў Чыкага. Гэта фрагмент з рэпартажа НТВ, які быў зроблены ў 95-м годзе, пасля ремонту. Раніцай 20 снежня за краты трапілі 7 кандыдатаў у прэзідэнты. Не, гэта не хэппі-энд, не галівудская фабрыка мрояў. Менск, дзіцячае еўрабачанне 2010. Лістапад. Маленькія еўрапейцы. All together, разам, вместе, інсеме, вспульно. Як сказаў вялікі нямецкі паэт Гейне, словы і ілюзіі сыходзяць, а справы застаюцца. Такі вось успамін пра будучыню.